أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كوزي watukufu mafundi watu wa baba hatu wazaza hatu wanasha hatu wanama wanzani mawatania mizumuna jali kwa mahala ni mliyonga nina muwanono ngabo zanyumeni za jiri nge lazimio haina mdundanyi ya vehe banga mmonao haina wakati nga msomambiani nge bidio haraka haina mndu ulova hanu ya dunge ze messages zentu za mwiso zinu banga mjuwao ya ukakartina ma journalisti wajohamba eza lazimu zamba karitina ma journalisti wajohamba eza lazimu zamba abunge abo ngamu mtafadhalini ngamu mmeyoni owandu walo komori wala wazungulia o ngamjwao ya ukana wala tima journalisti wenji wala wandu waluna na telefoni wazungu hao waone mbano gwejiri wambe hizo wamba wambe haua ni kwa mnari yali wambe hizo wamba wambe basi shaka basi journalisti uchuenda ya unduwe hautuoneza kweli ya subitia zambe au kango wari yao ezenzatse na ziwashindi abunge abo watukufu ngamu mtafadhalini ngamu mmeyoni dharuri banga abo urgence ilazimio haraka o wandu walo komori wajue iliri jue eza lazimu rifanya nam partager et messager nous haraka o alohule waidunge s'il vous plaît utukufu hanyuba inu message mhimu ya hoa na wakomori wonti pia roalo ondani roalo bonze gelazimio haina mndulo na mndu ya ivehe e message ili wandru waidunge bainu message hatu si wakomori sonti pia ewa kozi watukufu maisilamu mawatwani ya haina mahalani wakodo mjihundao wakomori wa lona ubinadamu wakomori wa lona haya wakomori ikaya wajuhanza waenshi jo wanadamu waenshi yo enamne wanadamu ya bidi ya enshi wa deside ya uka emwezi mengo miraru rilo niyo wajohanza waleta wakali rikombo wensi hatu yode mfumne wakomori wa deside ya ukana mfumne ijao gelazimio wa soma bareni wawane no wizi ujiri yo harumenti tsainu bana ngamjo iriduniti abo mione appel à mobilisation à la place de l'indépendance le 30 septembre 2025 yodem fumne nous refusons de nous taire face ri haraya hokaridaze rikubali haruma corruption généralisée inuketi généralisée shado kahaina directeur no wandu wa famille azali wa détourner zemaliza hatupia yode amado l'impunité puissance pendant que les innocents crepissent en prison gabo wandu waikaya baingeti jiwa sisi zandali bi kabati zijo wa hundra sho wandu ajiwa lemevu ngwangamizi wao les changements des horaires de travail sans augmentation de salaire waengeze zilera za ufanya hazi watina hoengeza mba mshahara abo wandu wafanya o warudi wa waduhiba et modification de l'horaire de la prière du vendredi sans respecter nos traditions do utojawa juwe wa changer juma basi watina ukawandu wa sadisi abonge abo wakomori wamba uhindi
Stop à l'arrogance du pouvoir. Ni wandu mafaku wentia hatungebidi yo mziye dingos. Stop aux décisions imposées sans concertation. Na mziye utabasamu wa urenga décision wa urenga karari. Watina huzisa o wanati. Stop à la trahison des valeurs du pays. Na mziye obtrahise ezenongozi usiyontia hatu. Izo wandu wa isawa elewa na ukade mfumne, iyo wandu pia ngwazijua o. Na mtulilie mwishilie zabidi zambwa, utujua ya uzisele suala. Yoti uka wandu ngwa walalao, o wandu wa deside mfumne, ya uka wandu wa soma bareni, izo wandu zatamba ziwa ina bahana. Wandu wa zijua ya ukane mfumne, wandu wa sihao. Yode mana nambao, ha? Izo wandu zisa zitwa rumwezerezo da yote. Stop au mépris du peuple. De sa foi. Namziye ho jawiri, ho tabasamu, o wanati wa Komori. Mfumne jao, wanu wasoma bareni pia, rionese o utukufu, rionese o utungu, rionese o ulaanifu, wana wa Komori wafanyili wao. Timonesa nusu kwa jana ezanogo zajiri bushini au zijiri yo bushini. Ezajiri bushini hindi wambeze mfiza tungezi wolao kadi bitso zilera zinane kartuona mwenji kartuona maji kartina mbargo ruonao rileme wa byanshima shahamada yanu ne euri rumo wonge miliarderi abonge o abushita wanu wajuha mono eze afera wandiso zifanya ile jeshi keli na uparo juka jinji hata basi shami mimi sikawacha wanjeni kwa wa Komori instruction. Haina mndu anzori kombo wensi ya hatu. Haina mndu ya ulidiwa. Haina mndu wakomjiwa hao. Wafungiwa. Andubure. Haina mndu wikayao kwa tina maji, kwa tina mwenji, kwa tina msomo. Garijo uona. Alafuni pare madhama na wasiasa. Walo bonte. No walo ndani. Yauka. Na mjuhe. Haina mndu ya parele bavula. Haina mndu ya paru mjuha. Mimi hizo ni zamba wabana. Holihonde zetwabia zajiriswa bahani, zajiriswa ikoni, zajiriswa ipembeni, zajiriswa banambwani, zajiriswa mbeni, zajiriswa emeji hatu yonti pia. Tijo mea ni wanubu watukufu. Haina daho. Haina daho, mndu ya prepare, eke haishi yanga wanubu zajiri, mndu na henti, suilaha, karibu no mango. Nduna henti suilaha karibu no mango. Reka shononde, reka igongo, reka shuma. Nduna shiensi bavuni. Mdu ya tikene mdu mshahi na mdadza. Hebeze twabia za jirisi wa mbeni. Wa mbeni kwa tusubuti uzamba. Sheze twabia za jirisi wa mbeni. Haina mrubu mbeni ya ngarazali. Woti manadamu. Eze twabia za jirisi wa mbeni. Izo maziwona ni izo matuziwona. Na mwede mauzise. O wakambeni o wazade. Mushie za jirisi wa mbeni neleje shila azali ane fami ya azali no wandu wazingiza azali. Haina mrumu mbeni mwenza sheo mwenza ari ulona ubinadamu na usilamu wallahi ekea joanza azali hata ajala wa duniani. Eze twabia za jirisi wa o watukufu wa mji wa mbeni tido ukana la pitali imenye wa tido ukana ngabo wandu wa ula wa tido kanga wandu wafungwa jao tidizo. Eze twabia azali yaambiyo wandu wa mbeni yaambiyele jeshi laha auze mbwasaha wazirenda mbeni haina mrumu mbeni ulona irumbi kana uparjo vumbu wazali wa indro mtiwa nukanga mbabiza ngava na mbabiza kafiri na mbabiza wanafiki na mbabiza wamezi wambao izo twabia wika yao itoka lazima haina mda joparesa mndu wa hedi jeshi linu ya mremeshono ya mtondo emakati yanu ni mdogo zao ni bana babo jeshi ya isa ajudan ya isa ya tondolwa yangamiziwa haruma eshe siwa tukufusha zuani zinu dezalazimu abasa rekado wa baba rekado wa tate rekado wandu wa sherikado wanaho wandu wa ezenugo zinu toi haisa uremu abora kaizo ya tondolwa kamna uona anjilwa wijeshi para tijim anzile tijilo da hubini alanzi tiji nzuani anjilwa ya wa tondolwa
hatondolwa na muzi seze noko zilo nzuani izo zandi sampira na noko kada ni majeshi ajidawo ihanjilwa yabo hatondolwa bahinga mparo haina mkomori rahabu echacha maula wa mahafa marudi maviolewa marudi mahibu weze tahabu sanyo nezongo za hana eulona asidi na iprepare eulona gazi ya prepare eulona sonore ya prepare eulona soha eulona haina bahindu ya ujidafi ila ine mdumshenoana ya prepare bange lazimio rirengensi ya hatu ele jeshi linu wanuandu walu mijini hatu kanga wandu wa ikoni kanga wandu wa mitamihuli wajua wende wauwe wandu wa miji mirwachi ngebidio horechei wajua hundo wa hawa uloa wafu almuradiso ni mwambia wanipana ele jeshi ngwaone sawa ya ukana hakika kairiri ziye wandu wa zingi zazali muhimu waono ya ukana za ngongizo nziro kairiri ziye bakartina wandu famira nganyiha wandu wakamba wakama pisa wa zingi zazali walawa tendele rifumbuhu bakarna ushindo wana zenkadu za isa zajiri yabo ezala zimuhindi onti peni mngu bukana kairiri tawo yakanza segiri belu shayna mnaondo waonao hamango endono lejea belu de alawa ya segiri la ukanari fanya ina jofanya asisi chau sho wandu ambakana releje shi wamba nono rilemewa ho tadamu rilemewa ho angamizwa na nyasi yabo ni famiza ho wandu wan gelasimio mmangali yondo wanadamu wan enga mona ukamsuona wanadamu wanu gelasimio mmaonendo bawando wandu wasisemi dobo honi wahimilia azali nganzo wandu wanu mmangali yendro raure ze famiza hao remiji ya hao parce que wanu do wajoka uhambana riziye hauambele jeshi na mwede ba jau ezijoka ujiro mijini hatu ngelazimio wandu wanu mmaregistre ndro ntidharau be mahala renda wabanu entingereje iyo wakomori nganzo wandu wanu ontipi haina wandu wajuwe omjini hao e circulation zengozi zontipi nganzo mzangali wandu walone harara ngwambao wanu wanzo waje watedamu wanu wanzo watebalbala harumwe enti hatu yangamia enti hatu wandu wafu enti hatu ketina zendao nganzo wanadamu wakomori wanu pia emabavu pia wauliliwa emabavu pia wafungiwa emabavu pia wanaho watola mhazini abonge zino instruction ni mwambia oni zinurongo ni mwambia oni ya ukana zinurongo ni mwambia oni zinu kamjo uishi haina mrulo mhara au ulona mro serikalini au udungo odayo twana umesi kwa jota banu waje watepani shanga mwambioneza kweli ya ukana ngabo majeshi ikayao Lukmani hawasijini maranti ni misendo nangalie kenge ngelijobe nwando le foto maranti ni misendo amwenjezo éclairage ranti samahani wandu suanga mjo capturer et ma photo ya hao haina mjimjua ya ukana wandu watuka ujana eze decision za ukaenti rore abungi abo batunge lazimio riwa maîtriser rijue mahala niwenda hao wandu shaha no wana hao sheze nongo za jirisi we makati ya birayala kena kaula zimuzire jeitse na rumenti ya hatu ngamona ndo kwa mtu nando ngamona ndo kwa mtu nando watukufu kenga mona ndo namnifanyie si abazikanzara mu bien hindi wa Komori eze partizas roalo ndani roalo bonzi isanga ruwafikia nao ya uka mfumne gelazimio oandu wa sopareni ridai da siwa siche de peuple rito uju haramba karitina maji karitina mwenje karitina lapitali karitina likoli gabo wandu nabwa eze likoli zisa zibalwa ni we mnamoto mdahuvini ariba karim fulana haisa haba bandi za likoli tiono waza tishia waza tejana waju haonde wakaurenge makirtasi wende wabalo wana haonde wadu tahalikoli zirwaji ngamjoli partage ustadi mtukufu kairi jowe intervene mbabi vanu harumai directeur abonge abo jirparane tena gelazimio ze famizinu ranzide usikwale lo unu wanduwa jijuwe ya ukana haina mndulo Komori ezenti pia
walemewa uyenshi haruma nyora, walemewa uyenshi haruma nzaya, walemewa uyenshi haruma giza wakati usauja yabonga mwabio ni ndongo haina mkomori unidungo zentu za mwiso zina nguyelewa ya ukana ngamina wandu harumwe familia zali ngamina wandu harumwe entourage ya zali ngamina wandu haruma esirikali ya zali ngamina wandu harumwa omji wa mtuje ngamina wandu haruma lejeshi ngamina wandu harumwa mu biro wanere ya uzendu gozini wandu wao ngabo madhamana wa serikali ngabo majeshi ngabo matwabibu ngabo haina bahanu mu aeroporo na Ethiopia ngamonao izi telefoni zinu zijaya watina izo nizionti yo komika doro hanizo watina izo bo komiti doro hanizo chano parsano ngo ngamzibe hoti ambia mtukata mushishi yo tibi hamisa jitio zingara isheleni zojiri bahari ngabo wandu wapula wajua hibe e telefoni yangu yinu watukufu abugaba sikanzana behindi elejeshi wajua ukawarende nai elejeshi ngwaono haya elejeshi wasijinilwa ni takfini ni usupai jihadi ni lukumani ni fakiri wa jamdadab elejeshi owinchi wa hao waile wa yukana wanduane nyasi elejeshi owinchi wa hao waile wa yukazinde zefami za hatu abugia baba sa haina jeshi njojua ukana odahoni hunu wajuha wende ngwa wa uwe mdukadha wapapula ndwa jiwa riwe na mwangalie malaho ya hema jeshi surtout do wa ikoni no wa mitami huli ba hiyo ndiho nalaya na mtunde ekale ule majeshi ya ikoni edenga ndo ya rehitwa moroni haumbeni haufumbuni gelazimio wandu waikayao wajawa ulwa ni wafumbuni hauwa moroni hauwa itandraya ikoni yabona mjokana imana raulwa wanda bo hatu baonda wa wandu abenge bidio haina ndo mndu joshi nda yafanya harumwe malaho ya hema jeshi yao gelazimio riware hitwa bao rekado wazaza hao rekado wababa hao rekado wana sho hao rekado wana hao rekado wandosha hao haina rijo Paris angelazimio orejei wajoa hunde wa hao wafu zinde za jiro kwa lelo haruma eshesi wa shanzuani watukufu zinde za jiro kwa lelo haruma eshesi wa shanzuani ngamonao bwana woi jeshi aja hundu hatondola linura haija tondola shabanga monao le gonendo haruma mdu haisa hafu dinu jeshi la ulwa wao kwa lelo nzuani abatsikanza mwambia ni hindu kwa watukufu mahadisi ngafanyishi hao owanzo ya sele giri belu owanzo ya sele giri belu na fakiri wa jamdadabi ya kana yeye jauja wanuga rijo koza kairiri terrorist wa johanza wa esei wa terrorism no madoni sheikh kamtene wallahi bilahi entinga rijo irenga bakari na ujo yenshe namna yinu watina maji watina mwenje emshenzi wa yarenge miliari na milioni ya baliye yede ya dopashi ya ina usiku ya toa jiri ya mvio no wakomoringo afao wazaza hatu no wababa hatu no wajomba hatu wangami ya kabati la pitali kabati likodi kabati amani ya rumweti kabati ngozilio wandu wafikia na uka M4 ya bangari huparao bo metra la arifu bo Hassan Hamadi bo Mamadu haina mndo safara lelo gelazimiyo mjue ya ukana kalelo parce que lelo kabati mtoka usaidia Emmanuel Macron kana hamba na mbere mwende wafanye jao na Isale melea wandu wadosaidia zali pia haina mnduge na problem izo des atwengeza Sambia kaula wada Kadhafi ya remwa hula ya wa replie pia bushini kana ube hajeshi yabo nanga mona wezilo bushini yabo Morisi dahubini seshelina wa haina ndwa birili ya mipaka yao parce que wadu kanele zalisi haulinu kabajo kama azini kabandu timba mazaha wandu wangu watukanta wanjia rumwe bavuonti pia watawe harumwe zenti majirani abungia bungari mpara onibanyu bwa Komori kabati bavubanu dilo Komori azaliyatu tadamu kabati bavulilo Komori azaliyatu funga wandu kabati bavulilo Komori azaliyatu twandu muhazini abungo wakati wa hufa uja mnduka na ukana muo noko wakati wa ukana muo yeshi uja ketubidi mndu ya yeshi kishenzi zodi zora kaanza limambieni bani ukana majeshi ngwaonao ya ukakairi azaliya desahe bari huwa wandu wenjiri fanya mazahame nji peuple ngwaona reginas que peuple wako wandu wahimibana que peuple wahimi namna lazim bamumlabion wallahi kale jeshi lijo fumwanya nyao isafara lelo izo rongo bokoti zirenge muoni mo wandu walona enti namnishile bezo ngona zirenga muoni harume madwamana ngabo wandu wazingara wende wakauza kana ebanu wala kwa kufanya geste sikarna ufuma wandu tena na banu watu wandu wenda waulwa wala sikarja sichu washa wala mamilisi mafujari watorengwa wende wafanyiza ngozile chasiskar na utwa ubali wa tena rendera do fanyiza twabia zila mbene ndenda rohiba tahabu no fanya twabia za kishanzi
Owenji waisaware manibademi wa warumao waisawa elewa haina mndu uelewe siasa Komori ya ono wandu wandawa zengiza azali onti pia waisa waelewa ya ukana wandu wa watawa pia wadegute hawatawa watoa ze siri za henti pia abenga ugarimwambia onipa ni ukana bushini tawanu ujomba yafe ngo ufa sheza ngo ni mwene saoni bana bwa Komori eza ngo na mwene sani bana ele jeshi li sangalandi se replier linu jeshi wai adjudant Nzuani haisa remu zono da tondola shaijo kiremba Facebook hangu ibalwa eka zinogozino wandu anadamu wika yao ngwa udaona azali wandu anadamu wika yao himili azali haina mndu wika yao ngujuo mndu wahe family haina mndu wika yao ngurambuwa wandu wanuvana gelazimio ya jipange ya uka eko ele jeshi misha ukangela ntoli uwe wandu mjimdo aji ngebidio yaje ya hundeko kwa he hawe mndu mshahe hawe mzaza he hawe mwana he hafu si wandulo Faransa risa re-envisage risanga ritundao eze famiza ho wanduana mahala wali yo au ko wenji wa wabahiza hiliwa prepare namna wajuka utawa bao sho wenji wa isawa tolo wabo untiju o wenji wanawaheze famiza ho wandu alone ntinu wa isawa roho abunge yabo tikansani mwambieni wakati wandu adonji ya ojao hiba ze dhahabu no hibe mituzino ile diwana hilo haina mndu amumwambioni mjipange ulona sumu yambuhu na kena shahula joshi pia na juu ya zirenti yabo ya henti ya ukana zinu eke wajanga mjo ziranti ezabakiri la timonti abili haina ulona gononde awo ulona soha awo ulona igongo na ziprepare womagoni ishele beze twabia za jirisi wa mbene nge wa mbeni wakauzijua basi ngabo zitwa za joka zipuharanti walona mawene zentida wena hizo haina mtu na unjilie ba safara lelo ngwata wao riregenzi ya hatu rikenzi rihadisi rijue namna rituka udenzi ya hatu timambia ni ya ukana haina mndu nidungo zenturulo nizo zinu nguyelewa ya ukana ngamina wandu wahe famia azali wanikauze ndogo zinu ngamina wandu wa mtuje ngamina wandu wa helejeshi ngamina wandu wa hezi kwa none sawa ya ukaweibe ludo yanzu ya segir shema dawana pia wamba bobe ila emergency zilandabora la wari zambe wakomori waisawa la mha na mone zenti zindo aji mono pala mono bushini ezenogo bukodo azifanya uzo tipia ebala zabari bushini doka ngwatambi hao maji na mwenje waju wafanya zila ngwa wana la pitaki ngamona uzinu kabati jeshi la hinda peuple ya kamile ke peuple ijua hatele jeshi lo utawa abuzinu zojiri nganzo zijiringa zijira inaba hanu wakati hiyo emwana wazalingu joenda zahe wakomori warengensi ya hao azalingo ndo mabunjiliyo niende yaonese ngena gashi ngo tukaulihuza ngena jaujau ezabili emana azali ya selegiri yalo yabo ndo uka vanu hatida muinji katujwa ngo tukautalia ndabi amge yabo watukufu zikanzana mwambieni ya uka wakati usauja wasi ukombo wa enti ya hatu wati na ukanti rilate wakati wakomori wanu pia aina hali wanisi wandu wakana watoja watoolwa arumenti ya hao wake kwa jiureje watukufu wakomori wanu kwa hati kiasi ya ukana watoja basi wabaki harumeze ntizinu pia na rijuhe namna rahimili yabanu rijuhe riwani lenti ya hatubo o wazaza hatu wa ulawa wafu Tanzania pia o wasa wafia harumeze tizo haina usiku nga watungo ufa wandu gelazimio haina mndu ulobonze Mamedali Swalihi Asana Hamadi Metra Larifu nyoti pia ashirafi wa mwali wanzuani wakati usauja haina utojojuha na mjua kana ngarjo rengenti ya hatu na mwonezi nubu wa Komori ele jeshi ngeli tawao tipu jeshi nga tawao abo ezikoga kibaniji ezikoga baniji kambona majeshi tawa langu tawao ezikoga banu ekewa isawa tawa wanrungu ambao ukana garanzo mdu kadhaa yaritawalie mruo ngujo ya kenti yabiribiwa sino majeshi nezifami za hao ngelazimio horejei wajua hundeze nyumba zao zitwa mropia bwa Komori ele jeshi lisala lisotawa haina hali wamba jini mauliliwa wabambao mauliliwa wa itandraya mauliliwa mwawashili mauliliwa wa mahame mauliliwa nyoti pia jeshi alizalingilo dahu ele jeshi lijoka ushindalizi wandu wa ontipi jeshi la libi lijoka ushindalizi wandu wa ontipi abo ngejo uonesa ya ukana hakika yunu peuple
ya mapete inu peuple ya mabweze inu peuple ya washenzi inu peuple ya watwana wa Komori eke safara lelo kamja Juhamanu raonesa nganzo ze directeur inu wandu iparise ukana ekawa fumbuni amwambioni ndo banu lelo eka metra narif eka Dr Salim eka Dr Zile eka idina tamu dawono wananyoti pia eka beluha sisi zibanu hamba kufanya peti zikamjatele dahola hemndo yilo watondo haina mdunyo parsaba hina mwele babu nyima bweze safara lilo inu banu kanga nyingo watano beluwa eche ngushindo ya terrorize omji wa fumbuni nemba jini bande zero za jiripia hasi jini Sedi Hassan wa Sedi Hashim basi ngari mwambia oni banuka gabonyi mabwete kaka mjashinda mobilize omji mtukufu wa fumbuni ekawa mbeni Mohamed Ali Swali safara lelo ino dawena Ahmed Wadani dawena manesha Sufi Jalali dawena Hamidou Karihita ekanyoti pia safara lelo ino kamjashinda mwametirize mbeni mwajuha yabo kemahala walojeshi yabo mpashe yitwa au matele dahola himru abonyi mabweze safara lelo ino kabatisa ule jidi ngoni bano yakbidike ratene do Komori wajua fasira jihadi wajua fasira sheo waje shati do wabushi sawa la waju hangelazimu yo rifanye kabati jeshi la parushinda ra Egypt ra Tunisia ezentizo pia ngona majeshi ya hawani ngona majeshi ya barini ngona majeshi yobonze sikartina jeshi gasina wana mapede na wana wafiraji wali hapo basi ekeze ngo za jirisa wa mwemeji ya hatu ra ulili waona hatu wa hafa litona mweji litona maji litona msobo litona uno litona barko son tipi bushini wala ngona la pitali bushini kwa za university bushini wangu wasomao bushini kwa unaona ngamona sha kwa tina maji kwa tina mwenje ngamona zakazijiri abuyabu sikansani mabiani bano kwa lelo kwezi watukufu ya wakati wa hufa ikauja mkabanga ujoishia oweti wanganzo jo ngento wewe jo utende bushini wa para diaspora ya bushini ngwa au place de la République sho wanada mu bushini banga ngwa una roho wasoma bareni izo ndizo nanzao wandu waelewa ni waheze media ngamwambioni aina mna haramu wa media aina mna haramu wa media uwono zongo zijirio zino utubitsa yaonesa setabu wallahi billahi namjipange mje mtawabo ntiju ya banyide mfanyi yao azali hasi ngamwambioni banu nyandu mdode se telefoni honyo tipia ya ukana mka yabo nyo tipia Sedi Hassan daena medasani na Mohamed Abdou wahishen libre de Komori do ajabu wakawonesa o una haramu no ushenzi no kafiru ajira bahinga mwambioni nyi wantu mamba ukana nganyina sheni yao ngamumlahoni bano skwalelo kaka mjabito ukweli neze tabu maonesa mahimilie peuple maonese souffrance wa Komori wa nshio ze manki ya lapitali manki ya mwenji manki ya maji manki ya msomo bahinga mwambioni ngamwambioni bo Facebook FM ngamwambioni bo Komori Dunia News ngamwambioni bo Haiba FM ngamwambioni nyoti pia ni wantu mamba nyisheni zilo yapo wallahi billahi kari yaswili wanti jwa kari joteza na mtu riuliliwa rifungiwa ritora wanti jwa hatu nganyabo ngamfanyo cinema esongo sijiriyo yapo kamtuonesa ya ukana peuple chaque jour ngamfanyilia azali hazi na fatihu bahari ngwadungo mnikani wanala mone risari mndambua ni bana bahinga mumla honi bana yokana owenyi aimani omjuwa vuvuni kwa jadi waza aimani mwana hao nda tontolo ya twaru masak kubeli owenyi fahadi kwa jadi waza yode washili aimani muslimu yode mbanku ezajiri mbeni zo tinamwambianizo ezajiri ikoni tinamwambianizo emijihatu yopia faiso ali mitamihuli embajini emoroni emijatu pia riulilivu fanu yode itandaya kabati bavula he ntia hatu ratuliliyo bahinga mwabioni kwa wakomori wa isawa deside ukana emfumne ijao wakomori ngwa sopareni waonese ukanga ritambi hao stop dingosi ni wantu matolo hasini hahaya ni mazofera mdungo hendamo hufada nyino mapasajeri wakomori ni matwabibu mtona maji mtona mwenje mtona malala mtona ndongo mu hospitali ni mafundi masijiniwa keka mjaju halelo mawanilie ntia hatu
esemaliza hatu azalare ngengu tu ajiramvio ina usikio pashia mdasa abo yo itothibitisha uka inu peuple ya mapede inu peuple ya malesibienne inu peuple ya wafiraji ya walevi ya malaba lelo sasa ino zero zinu zijiri abangari mwambia oni banu haina mtu tokofanya direct bandanzilo squad lobo tezira nduna bezala simu zamba awia dase karirongo wa mtsamba sese video za hatu ba izo rabo sisati mwambia nu secret ya ukanele jeshi kwa tipre wa njilane aruma confrontation tena daono wandu haina wandu josha ukele jeshi li dubu mahalakata kala nzole fanye jao wandu na watu njile da hola hema jeshi wao ikonika sina majeshi mitamiulika sina majeshi haina mtu jotokana na wandu ende e famisa mutu ngwa juwao e famisa gazo ngwa zijuwao e famisa aimani ngwa juwao gela zimuyo wandu wanjie wanjilane zibani sheke safara lelo mnaharamu jotabani ya jambe kana eka mja wabushi ngwa place de la République ngabu parabo desir wabushi ngwa place de la République ngwa fanyao ezo ngo bikayao dezilio yabo sisi batu ngelazimu yo rifanyeza lazimu ngelazimu yo batu rifanyeza lazimu kabati mwishi wabushita wanu na mhimeni moneseni wabushita wanu e katyo do monesani video na ipartage jana na mhimeni moneseni ngwa katyo njwa parabo desir Ngamonao koleri ya wandu watona mwenjeda wejeshi tu atambazo kwa ba ile jeshi la Komori gelazimio usiku maudo zengo zinua zienshi. Malgré l'interdiction du préfet d'Antananarive, l'appel à manifester avait été maintenu à 11 heures précises. À l'heure dite, une foule compacte de plusieurs Ngamishia izona mwambia wazilo wati manifeste ni wa Komori ni madhamana wa siasa shabande wanua ume watwahirishiwa tawanu ndondume uni. Malgré l'interdiction du préfet d'Antananarive, l'appel à manifester avait été maintenu à 11 heures précises. À l'heure dite, une foule compacte de plusieurs centaines de jeunes se rue vers un cordon de sécurité du centre-ville déployé par les gendarmes. Mais leur progression est rapidement interrompue par une pluie de gaz lacrymogène. Repoussés mais déterminés, les manifestants multiplieront les tentatives des heures durant pour atteindre la place de la démocratie. En vain. La génération Z, à l'origine de cette manifestation, arbore le pavillon pirate de One-Piece, symbole d'une jeunesse en colère. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les entrepreneurs n'en peuvent plus. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre. L'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants. Voilà le mot. Sur cette banderole, marre de la dictature, de la corruption, de la pauvreté et de l'insécurité. Une mobilisation historique depuis l'élection du président Radziwill en 2018 qui se transforme rapidement en face-à-face entre aina mshenzi jonji abarongo wakila babo mitom bloki direct kana uniona tena abangi abo indeze direct za misom donao bo shenzi ya aina mshenzi jonji abarongo wakila bayabo abo yode direct ya miso yao nao wanu yodi ona kazani mwene selibo malaba mati wa video ni mwene sa unizinu banu eze video ni mwene sa unizinu banu zinu video boika yao wandu walo bushini wandu walo bushini sha kamona wana madagaskari wajuha ngwadalio eziakiza hao timwenje timaji umaskini nguo mwinji izo ndizo watoto wao wajuha yabo wadalio ngwambao nize consequence ya heze nongo izo batina mwenje enganjo yeshije batina maji enganjo yeshije nsimandwa wo hati mwanye yabo hambokaya watabi hao duo imoto wo ambona kwa nakauto soma wana kwa nakauto wao utwalia hena mnelwe ladhimu hasibabu deze problem shaulage shio lao ngabo problem shi bahi ngamonao immense et l'attente de la population est grande. Nous savons une chose, la division n'est pas une solution. L'affrontement prochaine la stabilité. Alors, choisissons l'unité, choisissons la solidarité, choisissons de bâtir plutôt que détruire, car chaque enfant a le droit de rêver et que chaque peuple a le droit de Shalelo kakabati gopu le longu lo ya faungu chao izo de zalazi muranzo mfumo ujao bwa Komori izo de zalazi muranzo mfumo ujao
sawa ngwalembezi waru mahelikopteri inde namna azali yanzu ya tawo inde namna watawao na mbone zijiri tawao inde namna wanzu wafanye wakomoto inde namna yanzu wanzu wakaisa faraleni shanga mbone soni emalaba wajao haina peuple une république wanda bala tungo fanya manifu bo malada e washenzi wamba ukuja hunu wanu kwa republiki ngwa fanya madamanyo ba ho alo bushini ngwaja hiyo nzo nimwambia woni Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô? Alaikum salam. Manama Désiré, amfikiruka e kam hundumba mwenje msammono. Abo rikanzar mwambiani ya uka. Mamona usijirio bushini ila tabwa mwenje auko wana kwa tu wana watwalia. Wana wangamia hanta ya shahulange shiolao. Warita wakali Mwenyezi Mungu. Wajiro pareni ngammonao imajeshi wa isama lisotawa era isiani sotapala na olara isiboko havotiwa handani shahende hahibi wabushini kwa jahima walide atahali wabushini kwa jalida atahale wasoma bareni watende mzima wailiwa mdungu wararu halafu sijabanu baada na parisa habari za ile jeshi sijabanu baada na parisa habari za emadoma na waloneti sijabanu baada na parisa habari za bandu ya wandu wa muoni waize fami hauka nyoti pia msamjwa okeze nturulo nizo zinu ngamparso si rizinji reza he fami reza hele jeshi reza he sirikali wiyo abonge ngwaone sawa yauka wakomori wa sawa lembelea haswa juzi wakauona azali ya wajiri amvio 10,000 € par heure 10,000 € par heure abongo wajiri mapiloti ngu wajiri mahotesi ya wabali pia waduzungulia abonge wasikantana behindi usiku lelo wakomori wa sawa decide ya uka mfumne ijao gelazimiyo enti ya komori irejoyo wakomoro mihononi ha wala wakirita sita inubanu iwone sawa ya uka le 30 yode mfumne wakomori wambao stop corruption l'impunité na wanao no wits ngwa wanao ni madara ngwa wanao no mdeplace wa wahe swala ngwa wanao no mwenjezo zilera ngwa wanao ne legita ngwa wanao ne zentaya ngwa wanao ne senyora ngwa wanao ne zembade yabo owandu waloneti warengeze mali wa jitajirise wa négligeur komori ça inouwa isaone sabanu kana appel à la mobilisation à la place de l'indépendance le 30 septembre 2025 non nous refusons de nous terroriser ya kakabati ujoda zati na banda bandu la corruption généralisée l'impunité de puissance pendant que les innocents culpissent de prison, les changements d'horaire de travail sans augmentation des salaires, les modifications de l'heure de la prière du vendredi sans respecter nos traditions, stop à l'arrogance du pouvoir, stop aux décisions imposées sans concertation, stop à la trahison des valeurs du pays, stop au mépris du peuple et de sa foi. Le 30 septembre, faisons entendre la voix du peuple descendant dans la rue. Timambiani ya ukanga bonti zinji, wambangu wanzo risaidi ya shangu wanzao waone komori watujirim na geste mtiti. Abangi ya bubu watukufu, les instructions mimi na nzoni mambieni. Ngari jipanga au ngari fanyo hazizi nji, robonze rondani. Shaizo na juanzani mambieni.
nganzao haina daho ezanogo zajirisiwa mbeni wanashwa hatuno wazaza hatuno wa mji mtukufu wa mbeni wenda wakautafanyiwani wandu wapulani ya zali na belu na usufa jihadi na fakirwa jamdadabi wambeni kwa tushinda juzirika haruma shuhuli bahi wakawanama watukufu na wazee wangu wambeni wakaunelezeze twabia za jiriswa mbeni shakwa tusibwete uzamba zambwa nele jimbo la nsaweni abongezi lake zina ureje tena ngabo wa irohe ya washidi yode washidi ngabo wa vuvuni yode mbao ngabo wa ikoni yode mbao ngabo wa uziwani yode mbajini ngabo wa mitame huli owenyi mutu owenyi salimu owenyi bapale owenyi fahadi owenyi muslimu emijiyo pia emabavu yao pia riudidi wari hibi wa kartina mwenji kartina maji abongo siku alelo rileta wakali riwonese oulemengu bangapo wandu walo bonze nana lejeshiwa isawa decide ya ukakwa nanda sheya kanza sembagi ribelu haina da hongela nzao mndu yake na gono li alihenti yabo au mndu yabulie mndu mshia jia tafanyiwa noana shwa henoana ya rudi ya hibiwe mbata habu ne shahula shilo ya mndu natahe shono li ya shihenti ibo mangoni ya tahe soha ya tahe gono de ya tahe aina igongo ya joka ni ya shi prepare bo azalingo ndo zahida henoana wakomori watunguwe mndu ujo wasitehi ujo wanikamba hindu wale ujo wanikamaji ujo wanikamwenje ujo wanikahina ndogobokodo za lazima amunge yabo ngamushiliyo mwana madesire banga bandwa banga manzore ndera ulawa enga manzore faina mjenyinyi timone sani ya wandu wabushi ngwa place de la republique tawanungu wa manifesteo wandu achingwa uhula ba ho alohu ngwa esirlo hunu kalifanyao siwa urenga mvio keri wono walohu ula watende hauri ba ribe hezemali hauri dubio walohu jabuka rizifanya kabati utu amba karja zifanya ngamushiliyo mwana madesire tafadhali na mpartager direct inuba inunga nzo wakomori pia waone ya ukarisari decide azalingo beso ya tawe hakabana basa azali daene mwana basi shemzaze wa isahafu ashukurare hajange mtuje juzi yaone hakaruma akahula katika ushinda tauhima nzuani ezile rani nonizo zinu timonesani ya ukabaisa bandiso sadzaha wi ajidan haisa tondolwa zinde zongo zala zimwe lejeshi haina jeshi ujoroha havaya hambanga sima halakata wanduna watunde wanjio hao waoneni ulo yabo rekako kwa here kam tata here kam baba here kam jomba wa mre hitwa wakati yongo ajo uona ukana ngampulo mwede mwa wandu ajinga mjojo mundo hanyuafu endelea desire mtukufu maraba menji mwana mafardin maraba menji wa komori mjoka ngamdudu ngao handani ngamsawa samaha ba kama na mafardini unibulia ijrom kini hani kemlembabi kama kalima mararu ikaunga mjoshindani yatamke vanu haraka mwana mafardini andani ngamsauze sama haza hangu damina we ukanamu aminukaya wewe urongoa mi urongoa shanga mu aminukana tijibiwa mada ikaundwa itekeleza vanu hauka izwe kaudu kuhamba jukan ukani fanya video bila personi ikea manga mkirikite izwe kaudu ambao shati jibiwa weyakaya hulalika haruma eleviha ngambeho maskitifu madziro ya mwandu na minga mwelewa ukaya wudu siu ngamwelewa ukaya wundu kana ngushe mezo kana nsi ya werengwani mafavalu nsi ya werengwani madhalimu nsi ya werengwani wezi sha sijomba mwana mafardini haruma makali maukuyamba usane mana desha su hadisi en privé shayu wajibu ili ni kwambie bana mwana mafardini ngamakali maikao sijomba harumwe mbana yao ya bunguze mbabi akaya banu ikalelo yinu sisi population ngabo wandu washangiria wembaezi ngabo wandu kawo sisi riwanao nembaezi masuala ya uonesa ukaya ike population kamjaju hanyiwa shenzi ke population kamjaju hanyima pede ka population kamjaju habo nijau ani ya Mungu makalima yawe ya shashi ukaya yabo ngori ramasa sonsi pia kaunga si haruma imbana yinu ani yabo ngori trete wangu tiendu ewonge mwana mafardini mimi ngamuhusami akanga mwelewa kana imbana uyu mjia witwani nezetambu ikaunde ziunda warumwensi yao shanga Mungu yakaya lelo yinu kangu oneso ze video zao yo mtukufu usane baba no ikahura mase population
ya ukanaikale lo inuka mjeju kama afanya ndongo fulani abonyiwa na haramu kaka mjeju kama afanya ndongo fulani abonyimba abaka ani amono ama zote njema paske abonguriza mase sonsi pia rasi akabonge tuenda mwendo ngabotwelewa nayi message ya jihunde wala luharu mwembana ya jibanu ya mengu fanyo droit de réponse ya jibu faridini yani yotsiele wakafaridini ngene haki shange na usiu tabunga Mungu ya ukaya zizie baba nikaura mase population ya ukanike population kejeju afanya ndongo fulani wa washenzi kake ani ngamono ama yusi haki haruma masuala amanda ayo wemru mtukufu wemru ikaungari unikau unazifu amono ama masuala yayo ngajumai haruma kura mase population na population sont pia ngasivanu ngabo wanao ngabo watu wana shamu aminukana efielewa parce que banu ngabo ndushamgao mrujo ulanse ndushamgao metaphor shanga banu basujelewe metaphor wajwele ukana ya wata mimi ni wanao hamanga mdeziwa ngamrendwa mpunda ngamrendwa ngwa tawama minukana mwana mafarini mnyeze mwana jingie ke bami mwana shewao ya ukika ushizwe kaundo nizandao ngamweleho fikira ya bili mwana mafarini ya aminukana haruma masuale kaundo kujamba ngam aminukana ngebidio akhlabu usiwao udoka ushia wandu kaundo walu ulaya haindini lelo inu ngar aminio kana emrulo komori lazima yafanye mashughuli kana ushinda afanye mashughuli basi na mrulu Ulaya yemrikao lelo inu habeshe wagari ka ndama jina mwiso wopsi ingo mrungu beshe wagari komori bateri menye hangurudia pare Ulaya ambi uke bateri menye na bala habesho ale gatinge na mahamili ngena legari ngurumio botesi samani botesi marat baba nukapati wakati mwinji banunga mina ndogo nazoni sifanye bana bano ele swala hilo hulamba kado zinji la ukana wandu walo hune mana kadha wandu walisa walo ihodo wanusa wandu walo iyo haina diaspora ngeangalia wandu hata sisi ngarifanyo nayi aungu afanyo nayi wandu watugobe hema pesa hizo risari zamba abasanga si aruma suje muhimu bano zamwado sikanza mpambie ukana imara nzibabo mido ujere hunji arume direct minga manzo ndongo tsazina huonesa ukana eketsa bacha ugojo uka direct zinji wandu walo komori ho kwala wafanya uhamba sima bweze sima usamishana sija ujao yabweke hambe namna hiyo abanga mtuka mislo vumbula parce que mimi si fikiri kanga modonafe mwahajana ila yahe Jeux Olympiques yakaurewa haukari wafikia na unusonti pia yokana azali kana uswaliza baso tikoze Jeux akaubulwa azali ha decide ya jaswaliza la Courneuve wanama walo haruma eze group za WhatsApp pia eze group za messengeri na hizo pia eze forum pia waelewa na ukana akarisifanya baya bale leo ni ujofanya baya wafaransa kwa unatungu kwa birilia wensi hao kwa kwanza mde wamenyeleje hao yabonga bo maturisti wenji ngabo matajiri wenji ngabo wandu wenji wasuteneo masupporter wenji walo harumenti nu wahule mengu pia ngwa Ufaransa bana yabongela simio bat eni ujofanya betiza bwe mahala jo utilwa mguae kana ubisa shabona unakana bantirenge miadi usoni mwamyezi mtirenge miadi no wakomori wallahi tijwa tambaga mwedo tidungwa ni wandu umesiba na abo huono abatikanta na behindi maranti abatikanta na behindi ngela zimio lelo izoramba ubana wautu hambe namna hiyo sheka lelo riulili wa Madagazo riulili wa Mutiri riulili wa Imani riulili wa Jao azuye zilera za swala zijazi déplacer wa Jao na bonga bo informanti matochwa mwenje zilera wanumto chwa na rorehazi ni satan shemformanti boko informanti kabasi ngoza muhimu na rohe sasita usasi asafukar zebare keri roha sasita zina roha asafukar infumbiri kabasi ngoza muhimu ina mbrete infumbiri bo sheka mtasi dia ukana karture ngafeti ye juma mafundi wa komori kabla zimwambe kana juma yo fetibo abo mfumbili awe mfom juma mfomo tingi ziko fete mfumbili wandode hazini yode namna Egypt wafanyao na tizinji ziraji wako mfumbili wandode hazini she juma mfomo ti watu kufanya hazi hau mfomonti rirohe hazini sata ndondera prepare juma na kabula halafu mfomonti wandwa ulio roha saa 6 wandwa rohe safara usanane parce que mfomonti yo kartina ndozofanya waudu atukanza odomo balini no motora buni bo masihu au aruma 18 wande aruma zele nchine ze sur donnerie izo ndo bika yao azalika lazima ndo mwambi shaizo mimi nakaza mwambi banu ntwaba da wewe banu ribe mapesa menji komori hapo bo desire ke kutuziju ribe mapesa menji mantibisi ribe mapesa menji hapo sisi haina wakati mdodo hundarali kume awe yakoza we ngwanzo abahiziwa we adumizwa likoli we ikapati maji banu karanzori ule maji banu kapati mwenje banu karjaliba banu karanzo credit
lelo ezenti pia wajua kabati yamba e diaspora na mje na mfanye chao eka lelo ngo kodaone mwana nyo mjini haula wahafu entwabili ni huone wende wazile dawe naye entwabili ni huone mdweda fulani kwa mapesa abo iyo ngarisanganyao shabo nga mjokane ketsa bia namna yukana abe peuple hatu si peuple ya wa Messi yaba mjukamba we Messi weti Messi shabo ngari generaliser ya uka lelo wa hokula wa hamba ukana ni machevien ni de mwangamizo andro lo ndaparomba utizambe ba izo kweli na mimi nchacha na mwede mwali he na mwede ni dobela ndo chani kandu magari wabalia na unofanya chao nti sheke mga mvumbu wao ya ukana sidera tonge azali ya tubu abo yo rezo yao parce que anufinzima ya ulangala wani yo menye semfizo tipia emijatu yo tipia bo désir azali gutu abwe jaye menye da nduse swala gutu abwe jaye yezina gutu abwe jaye pishiwa na yo mijibo kwa zala wa ulili ya wana kapati mahakama yo mijibo kwa ndu wafungwa emijibo kwa kapati ndo kozilio abwe abo eketi vumbwe na mnayo abo wavumbu lao waudu wafirwa wajijuao waudu wandu wabage kuja wewe nijendaho mimi na migoro kama mundo bangi gutila mundo abwe abatika sana byokana ezero gozilo muhimi banulelo ngamuhumeyo uambie owananyuho walo iho rijwa ukana wandu gwatugo baleze mali ojayo shale lo quartier haruma wandu wa Faransa wa behamali na watubeha kamtina mwenje woneseze fikireza baizo karjo zamba katula endelea mtukufu banunga woni wakati wa urongo wa shabala tkanzana bekana lelo ngari concentré o mimi mwana mafardini ngamvumbisho haruma swala zima ya ukaya sijomba urulinu mbise haruma message no bai mdensi hatu banulelo inu ensi hatu ngariko zao message ya unumbisa nda inu najua kana lekesh inu lazima libirie wanansi wonsi pia ima huisu sidi wafanyao hakika na likubaliane ukana ngarjo juwari da yensi hatu ima hu linsi jeshi la Ulaya linsi jeshi la region jeshi la Komori narisio nari juhe son space wana Komori risuparen barju wao omala wala lao John Russia omala wala lao très bien ali yelelo inu sinauta ni Ulaya ikea bolelo ni ali sinauta na diva ya hoyo ngebidio ndongo ino ikilonka bombonzi ndonondo ya ukaya mbeheri sana ya ukana jeshi la Komori siwa Komori son spia ena mdungu jobano wala lao ena mdungu jobano endao ya mangelelo inu nisha tiparuza mbatire mwa miezi 8 hiyo kitu nsongeza sha rikubaliane ukana asha lelo inu hena mdungu joma lelo ya mjoba no faridi na lalao faridi wa militera mjoba no lalao emwana he yasomao mzazahe ushindoni mzazahe kangodo shindoni izo pia izo nazamba na remwe miezi 8 endelea sha hiyo kesu shangaza yokesu shangaza besha tire mwezi 8 ngamitayari ya ure mama 8 sha indemsi hatu eongelelo inuri tikewara wanua Komori hamanda singa rijugo mala wala launga ruma la wendao lelo mratire mahakaka divi no hakika safara lelo no hakika no hakika safara lelo no safara lelo inu tike sinauta urendo erewe ikeba ngumimi nfurenda mruirewe no narekerasa utojoka udiva bo desire safara lelo le ujohufa sheni ujokana muo gelazime ya jokana odahuni uniki yo jeshi sinaida nasa jeshi ulo nzuwana kalelo ti ulawa wenda bwe jeshi wa hunede wa hula bayo mahula jani uwa basi yabo mruna twagadia parce que wao kwa tuna nyumba za blende mnachoona kalelo kwa lelo inu kwa sukubalu kasi wananyao wa Komori amada singar tabia kauzora nao ngari wasaidi yao parce que ngwa jo wangu lola wasunga maji hata woso shinda wa kule bidola la ralmengo misano wanikonda shao kwa tusundo lihunda de namna hii lelo inu risikubali ya ukalelo inu karjo karna ujuwari Ulaya na budu na mamjo kao ya budu amjova na budu ala lao abudu kana hunde nderewe ikibangu misina ujana nena na diva de namna hiyo za yabo kana yode message bishanga mjoka ufungwa message yinu shayo si problemu amitayari bami mwana Mkomori sha ovanura wasuli vanu kena ujokire todendari ramachi sudamba inu wakati rishindwa asha nasonda wakati rishinde botesi amhabi ndongo vanu ezenti pia Faransa unuki wa standard ni uoneze manifestation za Faransa wandu koza wandu twa gazi wandu chamndro wandu wa uwa wandu wa ulo
e president ikareje dingoni yo reje dingoni cette décision yo de namne e Faransa inu wakamdo ndo Louis XVI wode akamfa umebanu wandu bala zigongo na zitwa aina mndo bala isho kanisho wende atawata wandu akaukansi wapange namne nsi hatu ibidiende ba hike mfanye namna hiyo wakomori pia watanganya haba hanu watu karna ula wabanu paka mdobi harengensi hiyo ya discuter dai no wandu warengeze nsi hatu kiserieux yabonga yabo kozi Evangevo yakawe mru kuhomba duwa Mwenyezi Mungu na jenlie uombe duwa banu masihu banu izajiribushini zijirikomori. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Abonga batkanzara mbehinji. Haina mkomori. Ujuo wananyaswa ulwa wa hafu. Ujue tabwa maji, ujue tabwa mwenje, ujue tabwa msoma, ujue tabwa ya unono. Ezengo zili yokomori pia. Yaona wandu wafungwa bure, yaona ozi undawsam. Yabolelo haina mndu wajua, haina mndu ipedesi, haina mkomori, haina mndu ya uliliwa. Washili muuliliwa, mbajini muuliliwa, hambu mwangamiziwa, bambao muuliliwa, ndini mitami huli muuliliwa, pia kabati bavu yabo matuliliwa, matusi za mahame izo tamba ntuna subutini zambe. Abonge yabo wakati usa ujabo wa komori, yauka kanyu mbili ndaru za majeshi yabo. Zivuziwa yabo. Majeshi aja yao ngatuamba weyaza lidi ya ntaru mwe problemu yinu shamitina ida nafume mtu tena haina kati mjoshi ya ukele jeshi la malakata wallahi owenjo wako atina wandu yapo wandu wapa shapia munato njia rekapetari rekaina mba ilo joshida ya ivuri zoda honi hiyo imalaho ya hema jeshi yao pia wandu ya tuwa mdo safara lelo wandu wafanye swa wabirilia we nti kamili no wananti wandu wanuende zao hawa fanya haina ndogo bukodo za lazimu sharanzi lelo kabati ni huambi yebo desiri Amiona ni walo hiyo ezemedia zilo hiyo mducho chabana jafanya intervention ya ukangwa nzo ulawa wangwa Faransa wangwa ujau bahina juwe ya ukana ekenti ya turi irenge na tike ya wana tawe ya dunge ya zadi lelo nganzao haina journalist ntoka urongoa yambe na risopareni rifanye jezenti zilo aji enti ya hatu ngabo problemu ngabo tabwa maji ngabo tabwa mwenje haina utoka ufanya wetu journalist wewe naongo do filme waonesa ukana wakomori wangamia ufilme aeroporo Jazakallahu khairan. Ufilme zile pitali, ufilme ezepare, ufilme tabwa maji, ufilme tabwa mwenje. Ezo nzo ntipia wengo zifanyo na bonga bandu ambao ma journalist. Ba ya mwambio wandu wao. Amwambio wandu continue atuntipia. Ekawa tsawa wafanya zidaona zali bahi na warilindie shami emisi mwambia nyauka. Selon les informations de l'ONIS. Mjua ukanga mina information zinji. Kabati mjufu muwo komora uda ba komori ito wakana mi bien informé ezo ngozilo komori. Basi eka vuku van haupa cha journaliste banu kurongo kaja subuti ambe situation kaja subuti one so udiro uli one souffrance wa komori wa nshi yobanu shajangwa ntu ambe wangu anzo ndi wa ulawa wangu anzo chau katupa rwandu wa soma parendi katupa rwandu ya bana mwone bushini na rujori fanye jabushini bangari kozao mana mlo amezi mto subuti mabeza ko leader po dictature basi ekenga mlindao Sedi Hassan yala we pari nam kwezi Ngamanzo Sedi Hassan yala wepari ya jia filme na bonga nyi honyo tipi ngamanzo Sedi Hassan ya endele wanuma na mafardine maskitifu mimi madziro mimi ambeseme mimi niko urangu wambari naam kwezi tamnjuzi sokana ebano mkomoriso afira ya mkomorukozo esho yari yawe indide kaki maana kaunda nzawa ngalema militeri wa Komori akamyezi Mungu ebado mwendo ebadi zingo banota ukwani banota ukwa shida wa imewa wanena maranya jao no. Sisa ebanu akamyezi Mungu era nyangu ninse atamitseleo se njeshi la bidili ribirili arme amani ya era nyanguzo ya era nyangene haki sha wajirene ma militeri ya kipolitiki baba no era nya akamyezi Mungu shwari yawe ndidi kaki haude ndi eka ngabjoka zamna ndogo yabo hautimizi eka lelo munyibaraka Dr. Karihila kine grupi hanyunyo tipia mrengo amwede mfungwa sambina wao pia kamjabuje bahinga mwambioni banu uskwaledo wala tinda timnikanimia dia ukana banno le 30 problemu rawade jaka zavane problemu maskitifu maziro mfikiria ukana hama umpango wa urongo wa yabo wa hele 30 seke problemu nukoja koja panga ma opposition kariti ya ukanari panga wandu kadha unupanga ena rainya ukozo hakika Shabbos kanzana merongo
Kisha ukana mbesebe ufanya communication ena ranya ukozo. Ya jiunda wa place independence. Bas de namna hiyo. Shabo tikansana behindi bo mana madesire. Izo na kansani zambe banu. Ya ukahaina mwanadamu. Utambiho. Ya uliliwa, ya fungiwa. Ulona tabwa maji, ulona tabwa mwenje. Watu la pitali usufre. Ngulindwa le 30 yode mfumne place de l'indépendance. Et nous suya hema jeshi hao wenjwa hema jeshi wamba arileme wa uondaro uweze famiza hatunwana nyasibure na kweli vanu atasinga tambi hao maji. Au mnambie kema jeshi pia ina mdunge na mweteru wa maji wahe haina jeshi nge na maji hao. Bonili chado utoro jamori huwa na abo nti angami abo ngabo tikanzani timisina mbukana. Esafara lelo Bokiki, Esafara lelo, bo Dr. Salim, bo Hamidou Karihila, bo Abdou Soyefu, bo Mamidou Bourha, nyoti pia, ngamwambio ni rongo bana. Et ka le 30, kam jafanye zero za lazim, majuha matende, wananyanyua mdungani, hauma puwa wanrupia masioma bareni. Bahinga mwambio ni aukana ikazali hau, kam na utamala rijoka ya hauka, wakomori rijoka da sina ho, wanunga rijipanga ho, namna ya ujakomori. Wakomori rijoka da sina ho, situ ambao mpone zitwa. Zisa zandi santu wanosu kwa lelo timwene sanele pichabanu ya uka zilera zinu ngabo jeshi mzwani ya isa tondolo. Kamna ujabanu rijoka tena nyiwanru mlone nti iyo azali ya mangamizani ya rengo wana hetena ya jaya fanyosu tobi ya zili. Izo nizo na kansani mwambieni. Dr. Salim, da wene wananyu hoa tukufu. Zuki wangu mtukufu tu wabali mze mfulani. Dr. Zile metra la funyoti pia. Nurdini mbaye ngu Salimu bo Desire yabo ngari mwambia oni okane kaka mjasiso wandu hanyu au matende wandu wa mdungani majona enti hatu rairenga umfumo ujao ngela zimio azali yafe au yata obonti juu na yena mna ni ifikirio hama yengu jotawa rahimi ya diraika za inu ye jada bala rika upanga nrongowo ya ukana owakomori ngwa pangwao ni jue ransenyi mazamuoni za hefami enamna walio jue renseignement bolero amambiani ya ukana wa mtujengwa ingao wazali hata da ene mwana yon formation très importante muishia ngamonawe makonseye wanda zingi za azali ezabashari zimone sani ya uka wonti pia waka uvinika bashari za information yon formation abidi ele jeshi timambiani ya ukana risari lemewa ufanya nuko kadha na sikara na ufanyilia lukumani hazi timtinianeze audio za uona ukana takfini ngwanzo yangamize usufai jihadi ngwanzo yangamize takfini lukumani ngwanzo yangamize wanu ezo ngizo timwambia zote ya baba sainu eyo serikali ndaive joko bakia eyo serikali ndaive eze umara mgomdi ze shaihani eze bolero eze shabuhani eze opia waisa wana wazali eze fazwili eze anisi azali katina hata mndu wa komori azali katina hata mndu ngamonao mbaye juziti mtiniani ya belu mbaye mnungu ya mahame mwishe na mna belu ya kahumtere se mwendu walangi ya rogata katina rogoza uishi ya bolero kabati sirikali abunge bane kenga ba opposition kwa joji jwa lelo eke kabati opposition ba inga mwabioni banu lelo e kaba nune le 30 kamjabe za mafakuwensi ya hatu mboha voti muula wa mfungwa mtolo ba hibo mwenye baraka daono wananyu Kiki, Dr. Salimu, Dr. Karihila, Dr. Sedaba, sinyoti pia nyuma politiki mlo yapo salam tukum namlala unono baka mnau jamaha nurjoka yange mjama benga mdiskite unarugo za usuye nti nyumlo faransa ban Mohamed Ali Swali Hassan Hamadi Ashirafi Shahir Ben Masoudi Sedali Mohamed Mshinda Metra Larif na mtahize mali mprepare mchafua Ben Sharafa bo SMS bo mtahize mali mprepare bangare ndora ngenzi hatu ekeka mjaja yanu mahadisi rifanya udamine peuple ya Komori ne mashababi no wandu walona kama nawe mafoto ya ndoko zijirio nzwani na hizo ntipi zijirio bushini na hizo pia wandu wa isawa elewa ulona hajana wa Komori baina mtobe akihunu mjemfe hunu ba inu joja Komori gujo jitu hizo ndizo nazo mwabieni bana na ikebanu kamjala la harumeze kana pe hunu eniambio washenzi wadungwa ekuja ekanga manzao ezenyanzi zanyu zile mbele yebo ntija janyanzi za mabankanyile izo sahani ekanga mwansao mwaunihe mrejei wandraume wandrashi warejei wandrashe emano tablo warejei mano tablo haina mru nebidio ribeza karifa kuenti ya hatu ba nyoti pia mdende hawa mezi watazanyu wapia kwa tumnikani mahala shangwani kwa azali halida ene mrumshe ze emisiri ya hanyu kamturenge mafundine makatibu wa hutubu ngwarenga wani kazali abungia baba sade njoka uona
ni wandu manzo mke wandu ume mke wandu ashe mke mashuja mke mawatwani ya mke wananti ngamjo monani ezentu zijao zino ranti le 30 hawekenga manzo mke mapete na malisi bieni na wamezi maula maumdodo wa aeroport azali ngujo aina mdunguni kwa majana maili na riperi ni kazali yale juma tala albadrun alaina ngama nzo myeshi wanafiki bahi mnyezi Mungu tojo mizani ezengo za jiribushini zinu hamba heni mwana utina haya yembironya kaka mtuona ezajiri harumweze ntizo ntipia no ulemengu bahi kairi mfe batija nga mkono muomrende abo ntujwanga mkono muomrende wanda wala wandu wadungwenda wenda ukazizweze direct volo wona ntujwa zinutwa bianda zivi mrasugene da ono wajinga na wadufumu volo shaka twende wona sakana ngabanzo batiheda mu belu esafara lelo wakomori wa isawala mu abobelu ya ina hali belu ngotuka pa wandu ende wakomori wafumbuni bo metralarifu bo Dr. Zile bo Dr. Salimu bo Idina Dhamu nyi Sedi Hasani nyi wenye apashi wenye Faiswali wa kamtutu hapo mwangamiza belu ne nyumba nono hapi haina mdujo pache shi hapo hajafanya betizi hapo safara lelo ngelazimio ya timu ze video tsa pia na magalize video ni zipartage ngabo jeshi fe ya tamba zinde zanzo zijirisio safara lelo swade na jeshi swado androsha hao swado adza hao swado ana hao ngelazimio lelo safara lelo ojoreje ya jaundo wenyewe wafu wenyeze famizinu na mtunde malaho ya hao ni miji ya hao oandwanu ngelazimio mwangali yenro ya ukangamwambia yao azali na fatihuka c'est fini stop ça suffit haunga mda zao haina utoparisa mrubanu awe famizinu wandu wandu dawana azali basa wanzo watenti hatu damu na mmoneze nti pia watawa plusieurs blessés sont à déplorer des deux côtés. L'État qui on a prêté le pouvoir nous agresse. C'est à nous qu'appartient le pouvoir, pas à eux. S'ils nous cherchent, ils nous trouveront. Rendez-nous notre liberté. Voilà ce qu'on a subi. On a manifesté, on a demandé gentiment nos droits, mais on nous les refuse. On n'a pas eu l'autorisation de manifester pacifiquement. Et quand la manifestation a lieu, ils nous envoient des bombes lacrymogènes alors que nous, on est à main nue. On n'a pas d'armes. Alors que la génération Z prenait un mouvement pacifique et citoyen, la situation dégénère. Des membres des forces de l'ordre sont lynchés, le domicile d'une sénatrice et de 2 députés du parti présidentiel sont pris pour cible et des magasins pillés. La sénatrice, proche du pouvoir, dénonce une tentative de coup d'État par l'opposition. Les manifestants, eux, accusent les forces de l'ordre. Gelazimio sana Hamadi Arongohe president wa Heknam gelazimio haina dhamana wa parti banu ya juhe ameukana tsasinga sina mwoka rijafa gelazimio rijeza tudingo sina mjuhe wa Komori shaka mnavyo mjamda zemlale banu mdosi uhana na mwemezi kana na mjuhe dingo si bwa shirafa na mri Arongowe ya onese opposition position ya liyo ne namnenti liyo shaka kariti wa udazo squaledo kabarati wa udaza banu wa bushita wanu wa lango wa republiki wa sawa tonga mnao de l'absence d'eau et d'électricité et ils nous font ça si on se battait ensemble. Les manifestants, eux, accusent les forces de l'ordre d'être des bras armés du régime. On est tous malgaches, on souffre tous de l'absence d'eau et d'électricité et ils nous font ça. Si on se battait ensemble, le problème serait résolu. Mais eux, ils sont guidés par l'argent et c'est ça le problème. La mobilisation a été Komori yato jinenda ukana nkazi wa ina mahala wadu kama elenda ya johenda wandu siasa wa komori aso dama kwa linda voti aina mkomori utuamba ngulindo ba jebare wa voti wallahi ilo daba na mwishobo wa komori likani malamisu aina mkomori utuamba ngulindo azali ya JRC voti rekai mgazi jare kai mumwali rekai mzwani rekai maori ilo jishenzi daba jina fiki amrejezo banga bandu ngaba kwa lapizi wao mkomori yao na azali 2016 tale lo zoto bia zinenda ujoenda mikarendo ralinde 2029 vanga linde jauje revoti ilo jishenzi daba jina fiki lijua ulanzo la bendabo emna moto ya hibi hangamiza usikwa hetsa unu ujalelo emna mshenzi mbushi ngamona wangu wa revandikewo ngwamba ukanga siya matabu ngasiya maskini ngafanya uhazi ujo tawaya bonga mdoshi ya mtumbili nda yabo bwana wangu ujo tawaya ende zahe kizangu ujo jaba kifara sanso ujo bakisida bwana wangu bahia bonyi matoma na wasiasa mdo Faransa bana na mjwe mrongo we bomunyi baraka mabani yanyu pia wakomboze ntisa hao kamna ujo baki namna yinu kamna ujo baki namna yinu gebidiyo mjuhe mwani denga mwanao sawa tu wapa izoro mwendina bungu chao
Indese roko sanso sijira basa. Okwana utaoka kwa sina helicopter. Wakomot. Jana ujalelo ezitlaw. Ngetswanza ndwa resiste basi. Eni ujo ishia bajiri ndongo. Na bezera kaya sopareni ujo kana ina bahindu ya badi. Ben tinga ilo geirikio pia da sina o. Fati hungudo lenga enda ipishwa mijini na mijini. Na bo wanyanya waduwa ngwari waro hifa. Na mprepare. Ngamonao. Kama mtuche wa bulia, ngabo wabangwa yabo, ngabo washuani, ngabo wasingani, emijiyo pia yekrasem. Abwege shebana tuo, arumo mji mtukufu wa bangwa la hambu, wasalimani ya hambu, onti pia, waone zirgo zijiri, wanuwa wa republiki, wajuhangwa dayi. Na mjobo wa komori mkepre, rante mfumpili nuba, lelo, ngafikirukana, ribakisha na mfumo, nensi hatu ururejei. Eka lelo kamjaji wasuka mwana oyarengwa fungwa wakati wako owezi na jozo ntipia eka Sarkozy afungwa maha mitanu bahile chenzi la rengensi atu nibidili fungwa maha majana matanu eka Sarkozy afungwa maha mitanu ele jichenzi linu ibidili fungwa maha majana abunge mwana mabrusulitsa uhunji yabo Mwenyezi Mungu na hulibendro owatwani ya ulo nu parema dhamana wasiyasa ro walo ndani ro walo bonze wajuheri rengensi hatu lingosi kabati mdru shindwa hundru 1000 euro hatu liliero weza baba nuwe yakoza we kajana banu kabati mwenje banu kabati maji banu mwenje urengwa banu tina bakredi banu tina gari joka wanga mila hunu asiba butabu za wandu wa lokomori alafu mona ni modamo zina no katsaru made chida nyina amambioni pour la dernière fois et kanyi wandu wa siasa mlokomori mabaga mazomdu menti kamna urumanti raulo ya bejalao et kanyi wandu wa siasa mlo Faransa et que comme jajita mkabanu avant les 30 et que comme jajita mkabanu avant mfumne ranzilelo eni mria juhaba nu yarongo wa yafanya direct yamba na mprepare bo itunkudi na mjuhe bo wa washidi na mjuhe bo wa mahame basinga mwambie nukana wa komoringwa joso mabare ningwa jo urazenti yo kamili kabati utokana nyumba yabo kabati utokana dabo wakati hiyo ntila usema banga abantu njeni votiwa mimi ngama abantu njeni fanyecha wa komori wa isawa jua wa wasiki na wa hozo wa niwo ese parti za siasa omwana manurdini mbaye na mjuaina wandu wa dai rijuhe haina wandu wa jitekeleze ukana ngelazimio baturi jodi ngosi baba nu mimi japaro na parti ya politiki ya soda za hata wa bile mahasi tange ya begari to kanda rumafo to kana kawenda ngarenda ukartuhenda haina kati balo evenement gebidio wandu wa unekanga si sur terrain wandu wa unese ukana gebidio bwana wiyende sa kabati za ulinda azali ya JRS vote azali kadore sa vote kada parole sa vote ilinubuiti na makatili linubwiti na makatili kabati okana limbuli hata 2029 au 2020 haisari lemewa tida ulinda 2000 banumru ya jolinda 2029 bo malaba madi mru ulinda 2029 uwo mru bakongu ndo mbayidu hani ngundo maji ngundo mwenje ya linde 2029 ya dia revoti shati mru tunda bayindu ya hada tunda maji utina mwenje uwo ngulindo voti da hubi izo to biasa kishenzi ndio amekana kanda linde 2029 sisi kubali 2029 ya uma jindru ya mafahavalu wa mapete na malisibieni ya toju anga sanda hubi e 2029 inu ngoda ni dahin wa mro kutunda majuhanwa kutunda mwenjehanwa ngawe mmade kabati la pitali kabati mahinu iliyo alafu ndo ambaganda linde 2029 deturu ya hangu kamtoka wa washenzi wa rumidwa abage joni zona toni mabieni joni mabieni kana mnaharamu joja banaja vumbu waturu ya vote na 2029 tena bushini wanu wa vote e wakati wadu ambako na singari nda vote vote izo za mndu lona maisha ya linde yaje wachuka ulinda vote wadu wano Faransa wadomba induali waundoa maji waundoa na pitali waundao wadu makari ndao se vote hizi joka huja shamdu ndo komori kulido vote alafu uchisha majindu ya bagazu ya waniliyenti ya bayanu wa politiki ya doa mbaka lido vote na wadu waka kwa eulo ya boka chahunda eulo ya boka na wabulia Gabanu mwenye baraka, banu bwa bisefu, banu bwa Hamidu Buruhani, banu bwa Kiki, kamtori kalika tukone sakama amando tuna kili. Banu fahami gonga modo wa gamto kono so jindu, banu ba hinga mumvoti, banu ba hinga rimvoti kodi na mekana rimvoti 100%. Shatsi karsina msomo, gaba tukanga yo kamna uravoti ngamto fapi. Ne kanga mbaki yo Mwenyezi Mungu ajalia mti 2029. Ngakana garigari baki yo leader vote la sibi. Vote la sibi. Mzididao. Na nyi mtu akazire wakamna hunta bainga mvoti na mtu mchi declare ban razulo skwale lulu wanu razile hapa sanga nzo aina parti wanu iji declare ezangwa sijiri wanu no mfumo ujao azaliwe ya siku ya mwezi ino izo mwambia honi beka kamjazifanya wallahi ngamina plan na mina wandu ripanga wabanu ngamjo ujitwa bo munyi baraka ifondo huvumbua ba wewe do wavoti wa wabila wararu arumenti yo yapo da we na Kiki
no ne juwa no IPDC kamvumboze parti kunda nyide mndugo ambaka nyide mnduna parti ku watike mnahara majaba ni sena jamba kana kulindo vote za 2029 au tour 2030 au 2026 karisi wa vote banu ngasi wa ukana muwe au hufa aina mrutsona maji waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayy msamhundu ma mengo mina banu mimi mwana shewanyu ntukojoza mimndu hasi oyinete ko muri malaba mndu akukana mahamajana mahamengo mitsana mahamengo mfukara damba nganga mimndu hasi no ezengo ziliyo banu ganzawo abasa inu mriya joya ukana kabati za voti au kaizo mrulinda yokana weiri mvoti yivoti wanuandu wa ikayao ngamjoshinda ndo enshi hata 2029 parce que wanangu asomao ngabo maji ngabo mwenje ngabo msomo ngabo unono ngamuno paindutili yabona nijipange nifanye siasa shaukantura bainduna hala ntina maji ntina mwenje ntina ndina la fumda do ya do ndo bakana ngamo donadi ndafot ezinu votira sibizin nguro ho abasa inu nguro ho abasa baike kajaro wallahi ngamjo kujitwa ko timabia nukanga aborongo zalazimu zijiri ngaburo zalazimu zijiri vanuvotizwa mndu henda daina mndu wako eke umshindi ngujorenga wewe sheka umshinda kuna uparu joshinda ilo da bandali bilo komo tuka maga shinda nena zali voti ba ilo da bandali ilo da be tuka maga voti tena daina zali weikati wa voti azali kasi mndu wa voti tena na banje mshenzi bane ya jambe garendera ninde voti wo mshenzi yanzu ya rotensi hato tuka maga ninde voti azali we si mndu wa voti weinge bidio atoro hanvu abasa ngebidio azali ya lawe ba anuno mfumne azali ngebidio ya lawe ngajomba wewe majoshi kazungu sawa majoshi kazungu se komori kamili majoshi kazungu se komori kamili kamtsina zonade kabati magonode gaboda holitsona gonode gaboda holitsona ubelele gaboda holitsona mti wa fudu nganza azali ya lawe abasa bwa komori azali ngebidio ya roho ya abasa wallah ifo ya lawe abasa bagega mwabioni ni wandu mdo hunu abonga madi soma madu bawede mzo mdo hunu ni je Shahid Ben Masoudi ni je Ashirafi ni je Metra Larif ni mjanyo tipi ngebidio mji declare ranzile lo aina mdia declare ya ukana na mjuhe beze no gosangizo nziro ela rifuti ke bahanu tena utire foto ya kwa ufungu wa mdo ufanya jao ambia wafumbuni ya uka nyuba ya belu nezongo za belu kana utwa ko December jini ne fumbuni ya mrege ni mateka dawe na zile na Dr. Salimu na idina dhamu no watu kufu wafumbuni pia na mjuhe mtangani heba nufanye declaration ya yambe aina mtu awambe mjuheri dunganeri siyarendera hafe jo wabushibanga monao wabushitsa wajua wasa wajua wahimilia yojana de wandisa wasoma pareni sisi randisa mahashiwi kabata tamdu kabati da holitsona mawe na tida we na kongwana yiko ya mbuna tona kana ai ile jeshi ula kati hun ajeshi mikoni hede mala kadana njweni so yabo wa emasi huya aje kabati ulo bale tam ya tambas ya temro de da hola he jeshi wod izode sala ngwa dumizao azali rikanti nangezenti hatu au wadunge azali wewe wafeda oneze famisa hao rifepi yode lezono kuna kanzani mwambieni haina mtu na pare famia henyo ndo Faransa haina mtu wa siasa ngelazimu yabeze haraka yajideklare ya onese bomza Shirafi na mtu harumse forumu ne mabango ya mafiti ya Facebook na TikTok na madini ngebidio kabisa kodi ni ma journalist mdo komori hapo tisati timlahani kwa wallahi billahi ekamtojo jitwa amumlahoni ni ma journalist mdo ngamba ni ma journalist mdo komori hapo kaka mjaone se situation yilo bushini maonesa azali yarambwa da ene famia hai wabeza watawara hai mfumne judge kaka mjaone se ngo hizo shanga mazo wango Faransa ngo alangwa na ngo anzona ndera hafe wango Faransa ngo alangwa na izo ndizo mduko hamba ezenti pia wandu wa juha pia kaka mjaone se problems yilo komori maonesa ukrimu ulo komori ne wandu wa ulawo hifano wafungwa ono wandu wa tolo ne izo pia ne zemiliari azali yazirenga banu mimi omadoni tido karume zero zitolo auno wafungulwa shaba naba se shintandi shaude se miliari za jwa haze likoli de miliari za jwa haze pare za joto mwenje zitemaji azali ya zirenga tuko pasha mvio basi yezungusa ya tuko zungusa ja ubasi yabwe keka mtafanya zango hizo ngejoka uka oblige e makatiano ni wakomoriri le Faransa pia ngejoka uka oblige e ambassade ya hatu rendera irenge ranzira ndise bana waba sapia rendera juhe rendera bia anamjedi ngosi bange lazimio si wakomori rijoda honi hatu ngelazimio rijokana risari lemewa abuge abo izo ndizo na kanzani mwabieni ya uka azalige bidio ya beze ya tawe banune mfumne ekaka jaro habanne mfumne ni wantu wa politiki mlo Faransa na mlo komori kamjaji declare bahinga mdo jitwa na yazali yangu jonda za ngeti jo kati sa tome ukazalika na ida za jukati daza shati mwambiani rongo za muoni na rongo zilo
ntini mwenti nizijuao azali yangu joda zahe mdazo jamba tikada si erikada sinanyi mdazo jamba erikada sinanyi izo ndizo nakanzani mwambieni abunge abo watukufu haina mndu na pare mndu ndaye haina mndu na jipange mndu yatidharau eze twabia eze violi ushenzi elejeshi la azali walirenda mbeni gelazimio esafara lelo sonti pia haina mndu ya juhe rifaku enti hatu kartuni da voti kartuni da tournante kartuni da ndongo makati yanu gelazimio rirengensi ya hatu wakomori walemewa wabushiwa juha wambanga botabwa maji ngabotabwa mwenje bwana we hajirende miliarderi utopashia wajuha wasoma bareni kwa jalinda mahamfukara au mahaminane kwa jalinda mahindini maopozana mahindini mapoza wangu agenda zawe kwa komori wambanga ritsa mndu mshewe intori tawali hauambe ritsa mjomba we ajari tawalie wodo jori tawalia shara nyimlo hununga mjoba kibunu mfe kama nemfumu na kamja afanya ndongo bwelari fubo bwe SMS bwe shafu abenchara fabo mamadu bwe atirafi bwe Hassan Hamad kamja declare mwarongo abanu nemfumu kamu nyibara kada wena kikina sani muna wapya kamja declare yakana risaka dola renge ntikartuli ndavoti bahinga mumlahoni simwabiani ya ukana ngabo wandu wengi wanifanya presio wanu hata wandu wengi wanifanya presio wanu hata nitende samba mimi ntina kushinda wandu amba mina utungumu inji shaizo desembi niziona o wanama waulo hifano wafungwa basinga mumambio ni pana yako wallahi ngamjo jitwa kairim ziye siasa ikaka mjafanya ba ngarijo urengensi hatu no kamna ufanya siasa tena amtu abana mudemo ala lemfe wakati mwalalo wakati wazaliba mdamlala mfu molo mkaunuka abona mudemo ala lemfe mole mnuke shamdu jojaza jani fanye betisi mimi ntimru mbaye amimru mduhazi bamnyezi Mungu hamba ukana falamma bala ambekemra isahunro 40 sana maamengomine basi yohamba qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ekema haisai hundu mengomine bo watukufu yabo ezingozi sangeze ndo andisoliha owengo wisango andisolemewa engozi ngandiso menyeha ezengo pia zandiso menya wakati yo mduta wa unafiki mduta wa rabo mduta wa boti haina wakati wa isawa waswidi umuri huo yabunge lazimio uke haruma ukweli au kuna kauhunda mahamjuma yabo ya ukanango zila mvuza usange zedu salao abunge yabo ngamjo urate zendabo za hanyu nyondwa siasa haum continue manahan ngamjo continue au ngamkaza ukifu Jodizo na kanzani mwambiene kegabo ulo na fikra kujonesa haina mri apare mrwa hebavu ya hahe mabavu pia na mketayari ranzile mfumne haina ujoishia ndongo zaje haina ujoishia ndongo zijiri basinge lazimio ya juhe ya renga ina aloni shwe ya soparen mruna bale suila haikangu soparen mruna bale suila hati mwambiane mdu ya tisi hecha ubasi bowandu wanwe safara lelo dao hauze famiza hao ngabo zendao dao hauze famiza hao ngabo zendao shakabati za ulindi ya tena mshiyao ngam lindo 1 minute kakabati ulo na fikra ya bonga rijo kaza kifuan kengabo ulo na fikra na onese gerijo kaza kifu na mdengemi hadi yobo haina mru na mwambie ma journaliste message inu wa iparise ganza we madoma wa siasa walo hula waishie mdiatika rijido hadala banu yokanga ndora linde kabati za ulinda ndongo banu mjuma banu tena kabati mdasi wana jamba ngalinda voti kabati za voti tena banu kartulinda voti tena kabati za ulinda voti tena kabati za ulinda voti elera isaija ya urengensi hatu jezensi pia
elera isaija ya ukombo wenti hatu jezenti wa kombo zenti za hao haina mdu na pare mdunda ini ulo namba hindu na prepare kwa loko mwengu wana bezuenge jo lazimuri wa seconde sha ikawasihi bahenti hatu ngarirenga au mnyezi mungu ya janlie o madoa ho mwezi ujao unu rimundike Komori rifanye sharia washenzi wanuri wazingare rirecupereze mali za hatu rikangwa fupirizo sha kabati za ulindi y'abantu tsena bo watukufu kabati mjuma abantu tsena kabati mjuma abantu tsena wana hatu watolo asenyanzi yo wajomba hatu warendwa wameze mafundi watu warendwa wanafiki kabati loko wandu pia waranganyi womo azini kabati loko zendao wakati usauja kabati mjuma bana gotolo hazini tilizo abongo ngondo watolo muwo ngondo watolo za fati yabo mana mchoro ngo hazini yabungu tsorendwa mba hindu tsona man no c'est des arrières mugurongo 10 000 euros par heure 10 000 euros par heure harumanti tsona maji tsona manje ile itoka ubidenga mvio yo hasula aeroport abandwa dube na zone ya itambas wallahi Allah itoka ulazima mvio yo hasuli haya injombali yabo o andu atukamba kwa dua mbahu watu pula restaurant alafu wasuli haya andu watu mvio yo mdorant ukabo mna haramu wa ondaritona majiri tona mwenjeri tona msomo osubiti kweli udorenga mvio ambe go pashi no basi namuishiye bantu yauka o risaka sona maduhazira ngamia wana nyasukwa tungo fa o mabare ni hobo ritona pare wandu kwatungo tinzana bo ritona mwenji wandu kwafa wana wafwe matsona bina zila ezenyumba kitungo nja mndo yomba gashi namba la bush alafu yarenga miliari ya dopashi enda ezungu ada ne famia hahe wasa yarengo watsatse walo bonti wanunga ba watoma biani bani mido mabioni bobo mwana mtongo wanunga ba watoma biani esili mwana malelo pour la première fois ngwanzu yanjaru me direct na rimrenke rimishiliye imani mrenke bakaja paronjia shalelo ngamu mrengo mwana ma Bruce Lee ya kele hata yajoka na muishie Mwenyezi Mungu iswe hamba ya ukawa waswaina al-insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 شهر حتى إذا بلغ كهي ساعة هنرو أشده وعسابه وبلغ 40 سنة هي صحابي تيرو زنغوبيا وبلغ 40 سنة هي ساعة هنرو مهمين قومين قال ربي أوزعني يهم يزمغوي unisaidie unswaliti an ashkura ni'mataka allati nikajumuhu shukuriya hizi neema bokodo nikazo an'amta alayya wa ala walidayya rawaniza ya bao zendo chema ndre Mwenyezi Mungu nari swalitina njema nduvu wa an a'mala salihan tardan ndofanya ndugo njema ujokaradinizo wa aslihu li unrengezize unihifadhiye fi dhurriyati o wana waniba inni tubtu ilaika wa inni minal muslimina bo wa siyasa na mchuhebo watate bo wababa direnti ukamkomori kana uparjo sapare neke katso daende ya zine basi bo Komori na mchuheri soma bareni na mjuheri soma bareni kwezi bo watukufu wakati uja wa ukari juheri soma bareni riwani lienti hatu kakeja kiriho manama Bruce Lee ngamjo uparilia honu journali alwatani orte senyoti pia ni madirektori ngamwambia weza kweli mwamekuwa kwa mringo atambi hao shezenda bo mzambao basi ngamjo uone safara leo wallahi ngamjo jitse safara leo kamja chuha mafanya hizo wandu wanza upio wa Komori ngamjo ujitwe safara lelo ngamwambio ni bana kari tute habanu bo ndani kari tiharuma betizi bana safara lelo mana mabintujwa katina rezo ngamuparilio hono mana ma Bruce Lee ngamuparo kupei hobo kaketukiri banga muparo haruma endo jihun kengawe na fikra salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam wa rahmatullahi grand frère ya busiha amado ngamushukurio wa Komoringo huona obana ngamushukurio ya uka ngabo dhambi la manadamu na manadamu ngabo dhambi la manadamu na Mwenyezi Mungu weshilio eze madhambi ngabo matiti ngabo mahu mengoni mwema huu urahitwa ushiriki watu na tabiambi ndiro amadizo
abongeze ndogo izo pia ngezijirio soti pia haina mdunge ne madhambi hahe Mwenyezi Mungu amba wala tuzaku amfusakum ndati lojikaza ukaede mwema ede mtume ede chao haina mdunge ne madhambi yavenu hangene ya tsatsa madhambi ulo nayo ngabo walona hamada yo ngabo walona maira hana yo ngabo walona matitira hana yo izo tide zari hansibana shanga mina ndongo nijibi wao nawe yauka wananyuhongwa ulao hifa wananyuhongwa wafungwao wananyuhongwa watola muhazini wananyuhongwa ujauja ngabo izo nijibi wao nawe au ka ujibali yandro lelo do wanisa riombe Mwenyezi Mungu ya ritubie ya rone sezenjema risaidie rizidunge ya rone sezembia risaidie rizitao shanga mushukurio ya ukanga wena muda mujinga wa bantu ngabo wandu wajodo renga betis shati elewa yokana wena irumbi ngosikinio wakomori ngotambiho zijirio hauka eshe jihadisha kweli go Bruce Lee do mdu subuti ya beuso mafujari ya subuti ya beuso dwalimu ya wambie ukati chao uone zijirio bushini haukanga harumaze rezo engo fikirije riulili wa mananyasi motui tikada mina mzee waha ho wode mdia kaunone sawe almarhum PDG kayao hananza ndondondo tsenanga mzambo ukahananza Yesu Mungu na jalie kenga harume mafuko ya hembebo halafu lelo rijari ulili wananyasi wafungwa kabati maji kabati mwongeze ntizi juha engo onoje ya ukari decide mfumne wandu wasoma bareni lirongoza majeshi lirongoza majournalisti ngabwe matwama na wasiasa ngawe na fikra wa jozonesa pour la première fois usharikio wandu wa hudunge banu tafadhali mwanama mtukufu Bruce Lee أنا مرحبا كنت فاردين أنا فرقة وكل شيء اسمه جوان أنا جوان بابا والو حكين لأنه يسلم فيه جنبي رحمة الله عليه ولا yana kana mukaya mshanyo komorifia shani jin kartu fanya amani jo hamas kartu fanya di banali jo amba singa sehemu kina chile maisha hapa kartivanu bamba guda ko kartu la jiwa rigisi so wala mane jambu shaki ambono ngandunga mbegano naam وفارد سودان كان هو ماجوراليتي كومور فكي تيامبا كاتو كومور وصلنا مع التليفون اللي اخر ما يجي الفنيو لا فنيا مشهودي ايام مطلع جوراليست دي دوينا كان بكم كومور جن تيامبا اي مومون كومور يمدير كما رواندا يشاريم يجي كابا بانما شساو بانما نيبال ولا نيبال voilà avant muka owade banu kansere la mbagina bali ishajenga bushini tena kana ni jibumba vile na wao ambao ka abo au kiki mwenye baraka ani etc tunataka tugashi kwa pia c'est le moment où jamais demi tijamba ni bidi kwa komori muone wanu mwanadamu yotashe ani mwanadamu yotashe destea hakika wanu nyezuma makaya nduombea ya usedi au uandishi ya usedi wano haonesa ukana intansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum ikinga mfanya uza lazima wahi kujomsaidiana endelea kwezi wala alafu ndio ngana mkangano ne wamani wakaka waninga waondole magambi mimi karine zambira hao kwa mnikal silo magambi amani wanga utwaro shani tina nguran mimi sura mungu tandava tabalo endrinira au de magambi wa balo la kaburini ne jenyo hajuko nunda ne magungu shana ndio mkakwa kwa ngamonao on est déjà on a pas c'est le moment jamais parce que c'est il faut prendre les choses en main si jamais toi nzoa ni kaya ina mna génération de rombini parce que nous c'est comme ça nous on voulait pas venir jusqu'à là on ne pas là on n'a pas le moment katina solution et maintenant on va bien les chinois de corricatrice on va am jumba china agene shirimba cha agari ajirne kan kanka na mimi ndio kalo utimijao mimi amjikorengante kemura na mo na nchobamba wale mauti tena ndio dingoni chana kama kwa ngamonao ulakushini ulandi madwenda mfanyaje swa hakika d'ailleurs ngabo wanduwe nji ngamuhambio manama mtukufu ngabo wanduwe nji waka majenga wakatana hiyo ndio ndo dwenda ufanye baza treatment hiyo ndio dwenda mbafa manga hiyo ndio dwenda osoma waisawa unozijirio abasa abantu watuko kufanyaje endelea mtukufu babu hakika yonera kana nje barka enga mona walona na pitali nkujwa mlili na wili mwende mnenge nyumba mna una malala bani ndo mchelewa vitu bangali vitu kala pitali fanya operation ya tota santimu yuba kama wanza bikambo mnatosha ngamonao ula makabidi ndo henda kala mkomori ngamona jivira vijini bana bamona wamje kwa mchana mchana passion comme ça la plus beau stade la nje zembabi yao
Donc je nous renge live là parce que là maintenant nous tous ça donne cas c'est le moment ou jamais. Hakika. Bana mimi ko faire mimi de depuis tu sais aussi que rien je mimi j'ai pas confiance à personne pour l'instant. Gawina hak yo hambayo wanu fardini uri Senegal ya partir du Kurija jana aux États-Unis wala mwana shewao zoko ndani yangu mimi Quran kaja Muhammad alafanya mkao kwa na mwanao utabiondani na yimlomdo ndio sha na mangaji mkana hekima bakana ni fardini yamba kena kiri wakendo ngoroni police na mfadi j'applique quelque chose là ma polisi wahibi mbuzi ma polisi wahibi mbuzi manza voilà ali sérieux parce que là vous t'as gagné bien de kana ngel to za ha ngalo les armes mais ça dans la polisi wahibi mbuzi voilà on a dali ya couper la pistolet na uneo kirbe ki arme reye mbuzo fanya clip arengo afungwa voilà on a nikawa digitalisé de Comorien bon d'après tout bon tout shukuri à bwana accepte. Avec plaisir. Naam. Ambia mwana hapa katienda mimi mwana wala hata ishia kwa farini kwa sababu ndio hapa wala mwe magambi haya. Mtoto wote silata si farini sana hadi ambapo Allah tomanga mjiliwa jo ambao nasomesha leo mbaje umru mzazi ya njoro mwele zona zopia. Ya ndio ndika evan mkomor kana kwa kwa marhaba. Shatujuru alhamdulillah bana mwenyewe ya parfanya live farini. Hakika. Val aparsa banu valu wangu banu mwenyewe ya parfanya live. Ni afanya vizuri sebo. Voilà. Hakika. Afadhali bien, maana mimi mbona na gari sema ndio kwa family direct kwa mwana na mwatai. Ndio kaya kwa komo. Kile mmoja jamais ngamonao. Ngamparwa Komori eka mananyasi wei. Rusilingo fanyo direct na mregezo ambao lirense betizi babanu ezonoga zambao zinuibidi zambani maulama u ya harazembi ya amrishenje. Njamba mtume wala mimi kabati ulo mtume ni mbuga ni matambi ya hahe. Sheze nongo ya dungo uzamba harume zerezo ngamrenga weze betizi no anati keso mrenge shaka mturenga enu wayo ya heze nongo bukondo ya zambao na wallahi ngwa mrongo zamhimu kabisa Allah ina mpimu ngwa mrongo zamhimu wana baba usiku ya mbukana yotite hata tiko bisini bomze ubulia hamba Mwenyezi Mungu Dieu fait quelque chose pour nous s'il te plaît fais quelque chose hakika kwa Mwenyezi Mungu ulifanya barugobana rumwe peuple hatu yinu banga monao walona la pitali walona hizo university watu hawaso pareni siritona hata antimaruno nisho sharikanti basi ngatungo udzinano jijusano jiwamba ekenga ona kalima la mwiso mwanama mtukufu wa Komori na mwede arumwesheni yahe mwabone na minu hambiye bantu bawede mwana mashi wangu manzani wangu tijohanza ekengwa mweze directe za hao baingo wakatota mna mfuradi tijojibiwa ordonendo ngawe na vao jema harumo wangu niko wao nao vayandu wazosukwanda na huwa nasione la Marseille tambe bwana wewe mna costume wewe mi ujibiwe namna ukova mbabu hiyo ngebidio rirante zanogo za shikomore matsomale no jalousie Allah mimi ujibiwe namna ukova bo mzee Allah ilampim mi ujibiwa ukawa ujibali ando wo vayandu weshilio atijo hanza ikongo fanye directe haho ukenti ndo uandua juu baba ngo abajomba kana anomba majakono kono ngo aboja unono bainge unomba matamna nasi hiyo sha geila simi ngo aborugo zadunga ntia abuze ngo zadunga ntia hizo nganzo utika ama ngo fanyo petis baba no wantu wabidi wambe de maulama ni mamufti ne makadi no wantu wantipe ngo no ndo himili azali kwa tuko uzina walimenyela zeswala ngone juma sio waipa mpira basi juma ngechukua dozo la saa 8 shemfu mwenzi ne mfumbili ngo jumla lomo hawa de siwa olio ya ufanya hazi hata saa 4 awe juma ndo kafanya hazi wapuwe juma wende wa isasanya no ili wafanya hazi juma informati na mfumbili wake malibro timisele kaulula mwisokenga wena so hamba mtukufu kanoka mshana sisonga na meka mfari ni wanu Komori wanu wangu nitazama hapa kile mmoja wangu na mfari ni mpira ndio na kaudi wa ufundi kwa yanu jo ndio na meka wanu Komori afeti wana depere wala fari ni wala mikoni na bani jana wajini jini la wahadi wana bada mfanyile tena naye hakika sio kawanu kaya ban badanga na ndaje nono fari wewe ni jirani Komori de ni wangu Komori hakika maana ajala kanda bale system kaya leo na kaya na ila bobdena yafanya kawa ya wabaya wajombato na dorengo tumeje sashe ndio na tiwa je mtafati change na mapasi na ya terror cha wapomo almambioni ena mwanadamu
la possibilité va m'roumer ce genre ya mdomo je pas faire je ne wana ndenga jibio awoti manadamu kwa comme yo souffre dani on peut pas être à votre place hakik ngabijio mndu kama determine rimwambiani wanumna nina au ma police na bana mje kwa rajete abate no farini parce que wanateshia bana hadi cha taxi na ngona leo nje Tanzania ni banari wanda to deleka e juju to manga na mwana wa 16 ans wanda to deleka shayo yange registre après parce que wanu tokana ni mwana mabano shashistema wana wanu wanga modirisha kalimi so hao wanayo pia na kala amdina mshukuru mostadi Damido ushukuri yo wandusa wao zi commentaire wandu wajibiwa halisi wanata ila ya jizwa kwa uzungu wa wala banu ngodenia banu tumekerino au rifanya singa ngodenia alifanya hadenia wano na imani mimi Allah toka kwa komodi na mwana mide kama fanya video TV c'est pas pour moi c'est pour vous banu mabioni mimi tina hasara mimi tuna kujenge binu kwa papier mimi jibala rangu komoni amumsikine ngoba nyulila parce que nous on a kama le komore karati bongo après dans la mégosta tu on renga wakati mwingi je juli ja au ndo bariki na revision karibu na imani maana awal de imani ngarin ke hikma randana anirandane wala no kutujuania Mungu ajui kutujuania moroni kutujuania ikoni kutujuania mitani mamzo agadi tamani kwamba mtu kawatu mandano watu mandani mwanzano wangu rana mtu ngola mdahem bwana ngabata wangu bwana ile tilala ulipora mtu amumjua nitamini mjira na wakati na Mungu ajina kana zile moroni mnanesh na mimi mtu parce que mtu yana katika ndakaishia na wewe wakati akaserjeshe chabu fardi ni vanu kwa mkarti jiwani ngari mwani yao basi niambie avini mwambie nende tengela kodonga ustad fardin salamu alaykum na mdomba jegua banu inkomba banu normalizisha shawada kinda na Indonesia ndombi marhaba menji mwana mtukufu wandualo vanu hushukuria wajibi wa halisi kombage continue Mwenyezi Mungu ajalia lo prepare bien na mna drapo amanzo kango tahamala balumna drapo wa veri ukenai na bie bange jola zimu risoma siwanire ndera furahi na kabli ya yabo nge jola zimu rifurahi hunu ranzi ngabo mwanamsho wangu mtukufu ala hanu mji wa selea ni ya mahame haneri ya majimbo mailibanu ujoka hanza ngamjombeshe yayo shaka irini yatie mbabi wakumuri waishie wa shukran wa jazakumullahu khairan ngabo mdutoi